Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugubwa neza. Uyu ni umwanya tujya kubagezaho amakuru atandukanye, ariko aya makuru katuyahe hano mu gihugu cyacu, aho hamaze iminsi hahwiswa ko Perezida Paul Kagame yaba ngo arwaye ndetse arembye, abandi bakamubika bavuga yuko yaba atakiriho. Ariko ibyo byose turaje tubabwire icyo guverinoma y'u Rwanda irimo kuvuga ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, biri guhwihwiswa ko yaba ngo arwaye kubera ko ngo adaheruka kugaragara mu ruhame. Aya makuru yacu kandi turajya hariya mu bihugu byo hanze, tubabwire ku ntambara irimo kuvugwa hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Israel. Tubabwire ko noneho ubu ngubu byemeye guhagarika imirwano, ibigo by'indege ariko bikaba byarahababariye agezweho ku rugamba hagati y'ibyo bihugu byombi. Turaje tuyave imuzi ni muzingo. Hagati aho ngo Donald Trump turabwira ko yavuze ko Iran yagabye ku birindiro by'ingabo za Amerika ibitero, ngo ariko ibyo bitero Donald Trump akaba yabyise ko ari amafuti gusa, ngo ntacyo byigize bikora. Turaje rero byose tubive imuzi ni muzingo, nyuma y'ako karango nimujye kure. Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Aya makuru yacu reka tuyahere hano iwacu mu Rwanda, cyane ko umunyarwanda yaravuze ngo ugiye gutera uburezi arabwibanza. Mbere yuko tujye mu makuru ya Iran ndetse na Israel, reka tubanze tubabwire icyo guverinoma y'u Rwanda ivuga ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, biri guhwihwiswa ko yaba ngo arwaye. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko Perezida Paul Kagame atarwaye, ibitandukanye n'ibimaze iminsi bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga. Kuva mu byumweru bishize rero biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na bamwe mu banyekongo bari gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga inkuru z'uko umukuru w'igihugu yaba arwaye, ndetse hari n'abageze naho bamubika. Abakwirakwiza izo nkuru rero babishingira ku kuba Perezida Kagame ngo amaze ibyumweru hafi bitatu atagaragara mu ruhame, dore ko aheruka kugaragara ku itariki 6 Kamena ubwo yakiraga mu biro bye itsinda ryari ryaturutse mu ishuri rya Hope Haven Christian School, ryari rirangajwe imbere na Holen Susan uyobora iri tsinda. Bitandukanye rero n'ibikomeje gutangazwa ku buzima bw'umukuru w'igihugu, guverinoma ivuga ko Perezida wa Repubulika ameze neza cyane, ko ahubwo kuba amaze igihe atagaragara mu ruhame byatewe no kuba yarabaye afashe akaruhuko. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro yabwiye Tayarifa ko iby'uko ubuzima bw'umukuru w'igihugu butifashe neza nta shingiro bifite, asaba abanyarwanda gutuza bagatuza bakumva bameze neza. Ati nyamuneka nimutwarwe n'aya makuru atariyo yuje urwango ari gukwirakwizwa. Ati nta kintu cyo gutinya cyangwa cyo kugirira impungenge Perezida Paul Kagame gihari. Makoro yunzemo ko ari bisanzwe kuba Perezida Paul Kagame atagaragara mu ruhame, by'umwihariko nyuma yo kugira akazi kenshi, kaba ako ku rwego rw'igihugu ndetse n'ako ku rwego mpuzamahanga. Yakomeje ati nawe ni umuntu, ikindi nk'undi wese afata igihe akaruhuka, nta kidasanzwe rero cyangwa cyo gutinya gihari. Yakomeje ati Perezida ameze neza, ari kuruhuka bisanzwe, aracyari kandi mu nshingano ze uko bikwiriye. Si ubwa mbere rero hakwirakwizwa ibihuha ku buzima bwa Perezida wa Repubulika, ndetse ubwo biheruka gukorwa niwe ubwe waje no kubitesha agaciro. Guverinoma rero ivuga ko bene biriya bihuha biba bishingiye ku mpamvu za politike. Ngayo nguko rero abanyarwandakazi murabizi ko hari amakuru yaramaze iminsi arimo guhwihwiswa avuga ko Perezida yaba ngo arwariye hariya mu Budage mu bitaro, ndetse ko yaba arembye, abandi bakavuga yuko yaba atanakiriho. Ariko guverinoma y'u Rwanda itangaje itangazo ibishyizeho umucyo, ivuga ko Perezida ameze neza, ndetse cyane ko ahubwo yafashe akaruhuko kugira ngo yongere asubirane imbaraga, ubundi akomeze akazi ke ameze neza cyane. Nyuma rero yo kuva kuri ayo makuru yani wacu mu Rwanda, reka tujye hariya mu gihugu cya Irani, tubabwire ko Irani na Israel noneho kera kabaye byemeye guhagarika imirwano, ariko ibigo by'indege bikaba bimaze kubabarira bikomeye,
ndetse n'andi makuru yose agezweho ku rugamba. Reka tuze nayo tuyababwire tuyave n'imuzingo. Leta ya Iran n'iya Israel byemeye guhagarika kugabanaho ibitero mu ntambara yari imaze iminsi 12 birasanaho ubudahagarara. Ni icyemezo cyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran witwa Abbas Araghchi kuri wa kabiri tariki 24 Kamena 2025. Minisitiri Abbas Araghchi yagarutse ku byo guhagarika intambara nyuma y'amasaha make Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje agahenge hagati ya Iran ndetse na Israel. Yavuze ko igihugu cye cyahagaritse kugaba ibitero kuri Israel kuva mu rukerera rwo kuri wa kabiri, asaba ko na Israel yabigenza iricyo. Ati Iran yakunze kubisubiramo idaca ku ruhande. Israel yashoje intambara kuri Iran, ntabwo ari twe twayishoje kuri Israel. Ati kugeza ubu rero nta masezerano harajyanye n'agahenge cyangwa se guhagarika ibikorwa bya gisirikare, ariko mu gihe Israel yahagarika ubushotoranyi bwayo ku baturage ba Iran bitarenze saa 10 ku isaha y'Iran, nta gahunda natwe dufite yo gukomeza gusubiza nyuma y'ayo masaha. Amakuru yashyizwe hanze na Trump yavuze ko akagahenge kagena ko Iran igomba guhagarika ibitero ihereye saa 12 zo kuri wa kabiri, Israel nayo igakurikiraho mu gihe kitarenze amasaha 12. Murumva ko rero kera kabaye, noneho ibihugu bikaba byemeye ko noneho ubu ngubu byahagarika imirwano yo gukomeza kurasanaho ibisasu biremereye nyuma yo kwaraciye iminsi igera kuri 12 yose ibyo bihugu bihanganye. Ariko twanababwira ko nubwo ibyo byose bafashe ikimaze cyo guhagarika intambara, tubabwire ko ibibuga by'indege byo byakomeje kubabarira mu buryo bukomeye cyane ko ubu ngubu ingendo z'indege ubu ngubu zikaba zahagaze, yaba muri Israel, muri Iran, akaba nta ndege n'imwe yashoboraga kuba yagenda, ndetse no muri Qatar kubera ibitero Iran yagabye ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya biri muri Qatar, ariko bikaza kuza kurangira ibyo bisasu ngo bishwanyagujwe. Ubwo rero murumva ko iyi ntambara iri kugenda iteza ibibazo byinshi cyane ndetse birenze uko abantu bari babyiteze. Nyuma rero yo kuva kuri ibyo ngibyo, reka nze mbabwire ko Donald Trump yavuze ko igitero Iran yagabye ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Qatar we yabyise ko ari igitero cy'amafuti. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaninyeze bikomeye cyane igitero Iran yagabye ku birindiro by'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere bya Al Udeid muri Qatar, avuga ko cyari igitero cy'amafuti cyaburijwemo, ngo kandi kikaba cyaraburijwemo mu buryo bworoshye, ngo ndetse ko nta munyamerika wigeze ukomereka cyangwa se ngo akigwemo. Ibi rero Donald Trump yabitangaje kuri uyu wa mbere nyuma yuko Iran itangaje ko yagabye ibitero bya misile ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Qatar, ngo mu rwego rwo kwimura ku bitero iki gihugu giherutse kuyigabaho, igamije kuburizamo umugambi w'iki gihugu wo gukora intwaro za nucleaire. Trump rero yagize ati Iran yasubije mu buryo bw'amafuti nk'uko twari tubyiteze ku bitero byacu byo kurimbura aho ikorera intwaro za nucleaire. Ati twebwe twarabigabye kandi byageze ku ntego yabyo. Ati kandi ibitero bya Iran iyo yatugabyeho twahise tubiburizamo. Akomeza avuga ko harashwe misile 14 ariko 13 muri zo ngo zarashwanyagujwe, imwe ikaba ngo baragize gutya bakayihorera, ngo kuko babonaga yari irimo yerekeza ngo ahadateye impungenge. Yongeye ati nejejwe no gutangaza ko nta munyamerika wagize icyaba ndetse nta byinshi byangiritse. Ikindi gikomeye ngo nuko byavuye muri systeme yabo, bityo rero nta rundi rwango ruzabaho. Yakomeje ashimira Iran ko yabahaye ngo umuburo kare byatumye nta buzima bwangirika cyangwa se ngo agire ukomereka. Ati birashoboka ko noneho ubu Iran yakomeza mu nzira y'amahoro n'umutuzo mu karere. Nkaba nanasaba igihugu cya Israel nkomeje ko nayo yagira gutya Israel ikajya muri uwo mujyo. Iran rero yarashe ku birindiro bya Amerika muri Qatar yihorera ku bitero Amerika yagabye ivuga ko bigamije kuburizamo umugambi wo gukora intwaro za nucleaire.
n'ibitero rero bisa n'ibyaje bitera ingabo mu bitugu byo Israel igenda igaba hariya kuri Irani kuva ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ibi bitero bikaba byarahitanye abasirikare bakuru mu ngabo z'iki gihugu barimo n'umugaba mukuru w'ingabo, ndetse kugeza ubu bikaba bivuga ko hari n'umugambi karundura wo kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran witwa Ayatollah Khamenei. Ngayo nguko rero amakuru arimo kuvugwa hirya no hino ubu ngubu ku isi nayo ngayo yo ku ntambara ya Iran ndetse na Israel. Ahandi rero hose intambara murabizi ko zikomeje guca ibintu, dore nk'ubu ngubu muri Ukraine Uburusiya bwo bwagize gutya bwagaba ibitero ndetse busenya ibintu byinshi hariya muri Ukraine. Hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara zaho zirakomeje, ariko ingabo za FARDC ngo zikavuga ko M23 rero yakomeje kwangiza amasezerano ngo bagiranye yo guhagarika imirwano, ariko nta byinshi bikomeye ubu ngubu biri kwavugwa. Ibyari bihanzwe amaso byari ibyahangaha mu ntambara yihanganishije Israel, Irani ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bakaba bemeye noneho kujya mu biganiro, bakaba bahagaritse imirwano nk'uko babyitangarije. Reka tubashimire, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Nge ndi Emmanuel Shimimana.